BJP na duai da dikari da tain da ni praja ki mandate sisu cookie na ni hai ni cookie na tamna ni BJP ma khoi na cookie ke su agreement tong na ba ma khoi na khulai na sinar ka cookie ki political demand sing du so mateng pang ni loisan ni hai khba BJP tu na onsal laga ma ko Congress ta mateng pangim ne ba tampak ta lai ba mai tai sing na pi ri sibu cookie na pi ri bro da outer ki tu nak tang tham kra se ba inner ma sa da pi ri se inner se da bu cookie na bo tha ta ja bro inner da bo cookie bo ta jaw jaw mo da ta mo yaw hai ba ni no adu ni margin da ne ba adu margin do ma cookie se voter natro voter du de prostitute amana mi amada tha da nang ni prostitute na tha da ban nang ka ba ya de hai gadra aduna haujiki hai bu pot sida inner the live vote kari ba kuka sida adu ki matada vote hai ba sidi makoi da pen da badagi pamak tribe si mai ek sing ba du da taina pham thibagi wani adu ga yam nungai bam na BJP ga haujik chani minai ba makoi gi ally hoi riba sing se harau chatmin na de sing asi aikoi sarna ba ki sorna mai ek sing na hai bi re ba JDU ga BJP ga chatmin na jar ga su BJP gi split to pa gi sa sam wang le re makoi si aikoi gi lup khraga do ba hi ama gum gi film de le re sin tak pa di that means chumna gi political sagar semba do chatmin na zabani thamoi goi ba mari de crack sale ha ba ni da aduna mayek sengna pot pani aduna hauji live pot sida ai clarification am da pijage manipur gi mi lakh kun ga dre nipan kunthra se sina congress ta vote pirga MP ni thakra ba se mathang election ta miraj akhoi masing di hai roi ge ek CM biren hai ba 40 do madudagi di ta do ma thre congress ta phang ga dau se hai ga da claim to ga da bai goi na tau jade maram di ekoi claim to ga napan tau du da kar le de praja ne pir ka dam ne ba congress ki pam dre na pir oi do su praja na BJP ki idea khange haujin phare ne amtang se de sam loi chaloge BJP hal se ba humpu si ma do humpu bi hal se ba Union Minister ma superior se ba Union Minister of Home du Amit Shah na pai ba do Manipur dai ka ba BJP ki chaw ba to ba ko bam do pi hal se ba makoi na bhaile si thing bangam khibra center da su na de pihal se prime minister ge thang na home is Amit Shah po su pihal se ba RK Ranjan external affairs ke minister pi metro maron thuk bangam khidam na to parliament da hai raga ai ni minister oi bani wangang am di minister work wangang bangam da ba union minister wangang am oi da bu di minister thagal ro kai do ni na praja na thagat ta bane mi sai ki oja basant do mamdi Manipur da ki MP thagat na ri se center da sakhraga union minister aring ba mo ga Manipur ki saukhat tawrang to kani hai bane ba asale roi da potu di ada wangang ba phangoi da potu thagat ta ban phain thagat ta bane ba wangang bangam bo jabi mon congress ki thagat bane ba wangang bangam ba Alfred thagat bane ba ana uji congress ki asa se masidi napan di tong de tawbatabu mayam na subsoi joi do ki howji Narendra Modi welcome to drapsina dum ta amna tro Narendra Modi prime minister la khane harau budi la na kari do gadem no protest ma khan je ada am ka tang gai jam ge jiri ki incident da yamna thamoi shok pa incident da ngasi NINSR si thagat pangam da ba mi pha bangam da ba se adusu jiri ga tai da ba Assam aswai da thok pa incident da matamam de ex minister Sri N Biren si yam nungsi ma su congress da le mani minister go mani khoi da nungchi khoi da matam rajniti yaude ma su thona pha ba amni mangon da thi na se ba social media da ngang ro di senai dei na tro khoi manipuri masa CM Biren ki mathak ta social media chai phari do sate social ki leader Delhi dei pharu na to Manipur police na satlaga thona phatra adudi NIA da scenario no social media da Facebook da ngang ba pau da senai dei satlaga pha ba ngamni Delhi dei phang wa mi lupa la kya tinga Manipur police oi na sinhal wai ning he ba mathang da maka India ki Interpol in am lei re ba international police sama Interpol in am lei china India lei ngak na kari ko XYZ wa tet out thok khaba mi ma India manung de lem dre khalai adu accused do London day or so after day or so phaba ngam me ba why adu di India lenga puriba BJP lenga ga sina jiri ki thodok si ki accusing ke phaba ngaman dam nai logane ida laksaning basi yamba kamai yengi masi ki posi
याम फियर होइना खनब्रा 7 months चार्ज थांगप ngam हाई कोर्ट डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट में पिरो हाइग्रे नाकलम देखो काकागी मोतदी अमो हाइबिरिबना मसी यम रिप्यूटेड ओइबा इंटेलिजेंस एजेंसी मन थिगतपा मतमदा अदुम मतम लौबा हाइबसिसु इफ रिक्वायरमेंट देन दु लेतारगा दम जस्टिफाई तो हेवनी का हेवनी मसी अखोगी नैनरिबा ngasi टॉपिक सी यामना लीगली यम कुपना नैनबा एरिया मोय अदुबो सौराकपा खरदी अखोगी के ओजानबा के सोरना खरसु थंग्रे अदुबो खर चिथौबा मेन खच्चबदा हाइबा तारगदी अखोगी हाना मतममदा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन 1973 की सेक्शन 173 दा पिरमे अखोगी ऑफेंस मा ngसागी ट्राइबल से अखोगी लोअर कोर्ट सिंग ट्रायल तो बयाबा केसिंग आइबा तारे बिलो 7 years फाउगी पनिशमेंट अप टू 7 years है अब 7 years की दी सेशंस ट्राइबल है सेशंस कोर्ट ना ट्रायल तो गदबा अप टू डेथ पेनल्टी फाउगी अदुगा डेथ पेनल्टी टू दी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट है स्वाइन चले मदुगा अनी सिगी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ची यंगगा अखोगी चार्ज से थागत पगी सी अखोगी ट्राइबल बाय लोअर कोर्ट छिना 2 months in a piba. All India pattern nimasi aduga above 7 years ki mathaki punishment organa sessions tribal sina 3 months in a piba. Madu somaka in case of Manipur gidi tongan ba amaka amendment ama tongan ba semdu oga layewa. That means Manipur gina ngasai tribal by lower court kisi 2 months haipsi 4 months for matam piye ko aduga अखोगी 3 months है ना ऑल इंडिया द सनैबसी सिदना अखोगी ना 6 months है पीएम सिफाउगी मनुंग द चार्ज सि थागत कदमनी हाय ना मसी स्टैट्यूटरी पीरियड है ना हाय मसीगी मनुंग द थागत लौद्रगदी डिफॉल्ट बेल है ना साय बिदो मसा मतन बेल फंगबगी एक्यूज की राइट टू म लेग्रेव मदु अमक लाइसे मसीदा हंदक बीएनएस भारत नागरिक संघ सुरक्षा सिद लाइसिना 2023 दा सेमदोकपसिना सेक्शन 193 दा पीरेबा सिगी सेम सिने कैसु होंगबदि लेते तौबदो अमुका चार्ज छि करम गांदि थागत कदगे काउंट तो गदगे हाइबदुम लयबा चार्ज छि थागत पसि करम गांदगी स्टैट्यूटरी पीरियड की चार्ज थागत पगी मतम टाइम बाउलम पीबसिदा नॉर्मली भारतीय नागरिक संगीत सुरक्षा संगीत सिदा बीएनएसएस पीरिसि फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड हैव एक्यूज फारब मतुंग दगी मागी अमका टाइम जे नसाइगी 3 months ओइरो ऑल इंडिया गे निको 3 months है मणिपुर की तोंगान बदुन तोंगान लेख्रे 6 months जो हौजि फौबा अनसर्टेन ओइरि मणिपुर की एरिया से 6 months सांगदोकपा हान सीआरपी सोइदे सांगदोमी हौजि बीएनएस से सोइकानदि सांगदोकनि सांगदोइ मदुगी रूलिंग फो लैत्रिमिना अखोइजे मणिपुर से कंफ्यूजन स्टेट थमी मणिपुर गवर्नमेंट मसि फौबा लेखाइ ताद्रि बसे येनि सुरसु फौबा अना 3 months ओरगसु मतम हेले 6 months ओरसु मतम हेले फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस हाइबदनेबा गसिगी टॉपिक लाइसना अकरेंस की नुमितगी दि हेन बनेबा 7 months से अदगो वेयरएस फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज हाइबदुदि एक्यूज फाबल होइरब्रा एक्यूज क्या फारे एक्यूजिंग इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है एक्यूज फाबसे मरु होएबा अनि एक्यूज की फाबदुने दरकार लेसे एक्यूज वांस अमक्तंग फागी बतारगदि one of the accused persons फाबा तारगदि एक्यूज अनि सुब्रा मंगा सुब्रा तरा सुब्रा अमगदोरसु फाबा तारगदि मदुगी लिखुंदगी अतोप एक्यूज सिंगजे मंगा तरा सुरमेने मंगा तरा सु मिरोड ओइख्रेबा फंगद्रे खलसे फॉर एग्जांपल अतोप फंगदब जगह आम लेख्रेबा मिरोड ने लाउथोकदमने कोर्ट की परमिशन लगा कोर्ट ना मिरो नि एब्सकॉन्डर नि लाउथोकदैनि वांटेड नि गे लाउथोकदैनि मदुई प्रोसीजर दु तौगदौनेबा अदो हौगि लाइबा क्वेश्चन सिदि होय हाई कोर्ट लाइबदु मदुगी याम कुपना मदुगी डिटेल अदोंद संग्रगसु नॉर्मली क्रिमिनल ऑफेंस हमना क्रिमिनल केस हमदा अदुंब मर्डर केस कुंबा मला ख्वाइदगी साथीबा मर्डर केस अमगुंबददि एक्यूजी अमतोरसु अनि तोरसु थुना फाबम संगेबा अदु सुबा फादबिदा सुम अखोय थिजल्ली हाइना लैबा तारगदि मदु सामुगी लमजेन दौना सेलदि यारोय सजिगी लमजेन दौना सेनगदमने ममदि मसिग इशू सिदि नॉर्मल एक्सीडेंटल ओइबा एक्सीडेंटल डेथ नतेब मसिदि तौगे यावना लमन खुमगी मओंग द मानबा मदुगा जाति यमगी मायक्ता फुरोंगी मायक्ता अदुगा अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी
पृथ्वी की मालेम की ह्यूमन नीति है मियोब है मायोक तौप एक मसीदा अखोना इपिक पिकना नॉर्मल अतोप केस चुमनगी मी खनबद सीखिबगी नत्रगना सोईखिबदगी कापथोकप नोय पादे सीबगी इंसिडेंट अमग मानब जारोय अदुना मसी यामना सीरियस ओइना लौफम थोप केस अमनिना वालिबर हौजी हाई कोर्ट नसु हंग्रबनिना ए सुनेश पोजिबन एनआईए ना पाउ कुम्पिरानेना खली तौबतबो ngसाइगी सेंट्रल एजेंसी सिंजे ngसाइगी कोइगी याम्बा नाममनी ने स्वाइ दुमाइना सेंट्रल एजेंसी दे लेब मी सिंदुसु मी ओइबा हाक्तोइबा मदुस इंडिया की नत्रग मणिपुर की वेदर मणिपुर मचा याव हैंगा लेते यावंगनी हाइबी वादी नते तौतबु सुमाइना मणिपुर ग मानबा इन्वेस्टिगेशन मतम चाना चार्जशीट फाइल तौदबा नत्रग फाइनल रिपोर्ट फाइल तौदब जाय मणिपुर न टॉप नेबो अखोय युमदों लेबा असम से अखोय कोलकाता दा असम गुवाहाटी दा दिल्ली बेंगलोर अतोप स्टेट खद सो अखोय कोर्ट हदम चटली केस के असम सिदा एनी इंसिडेंट अमदा इवन CBI na paibo case or so natragana any atopan paibo so apik masa sing da hoi tara ni the tham khai da charge se thagat pe yawe adugi maruina drug ki case hai si mari leina dabdi on be yai du mit na kung singai dong ta manipur praja da haijo ge drug ki case si khwai de sathi ba si world drug ki case amne drug na ne mi ha li society mangal li si drug na furup mangi si drug ki case achau ba commercial ki phab se मसीजुंगी मिराज 6 months की मनुंग ओइगदमने सांगबदा 6 months से सुमनंग हेकनंगंदब हेंदोक हलगा सही अमनि संगनबा अदुना ngasi drug alone mi myam ma default ben da bel thoga leikre haido aduga career gumba driver gumba natragana madugi hendamen gumba pharaga makhoi sing lei haido ngasai gi charge si thagat ngai ta drug की केस महिला ने फादेबा हौजी की मी हाट पर केस को बा ड्रग केस को बा मसी लोइनमक से मरु ओइबने अदुगा अतै अतोप सिंगी मर्डर सिंग द मी हाट पर सिंग दगी हौजी की जिरी की इंसिडेंट सिना ख्वाइदे हेन नुगाइ तबसिना नॉर्मली मी अनि चैलेंज तौनबदा नत्र इन काउंटर तौनबदा हाट खिबा ओपन नतबा चुमनगी था तरे निपान मापन की अंगांग सिंग फौ यावना तौखिबदा सिदि मालेम पुंबना मणिपुर मसक खंगबीब मियोब जाति खुदिंग की ममितगी पीता दनगाई लेते एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी नतना हाइगे एक्सेप्ट अमित शाह नतना एक्सेप्ट बीजेपी की नेशनल लीडर सिंह नतना अतई लोइनमक इंडिया पुंबदी ममित मपी तारमगनेबा सुंब थौदोक सिददे एनआईए न कई गिनोंता इन्वेस्टिगेशन गर तक्छलगा थीजनगदा पोलमनेबा सिददी स्टेट्यूटरी पीरियड था तरुक तु तरे तु मंगा अदुबो गाइफम थोक्तबनेबा अदुंगा सिबावबा तुमिन लेबदौना थीजलिने हाइब लेबदुदे अतोप केस खरा के एग्जांपल पी यारो यस चुमी जिरीदा थाखरै ममांग एसआई महात की थौदुक थोई एसआई हालिमिदु फारबा अदुसु चार्ज से थागतबदगी ngasi accused to bail adum pi ki default bail thokieba tha ahum sorokpada bail phangreba that means manipur da sunga saigi in principle na supreme court ki high court ki guideline da leitra bau da su tha ahum ki enjoyment si accusing da phangeba jikse ko हाना शेयर पीछे थादुक सांगदोमनी थाहुम दु फंगे थाहुम फंगबनी एक्यूज मैम बेल पीरेबा लाइक दैट अतो अतोप केसिंग दसो हौजिक मणिपुर दा मिहात मिपुन की केस मैम हम लेरेबा सि मैम से ngसाइगी चार्ज से थागत तबदगी नत्रग थवैनमकी थागतनिंग दबदैरा खंगदे मदुना खुदोंचा मांगली नाइना अहानबे राउंड हाइजनिंग बसे जिरी की इंसिडेंट नसिदे चुमनगी खुलमदा बोम एटेक तौर हाथ खिबा नत्रगना कईगुम लान कापनरग तौखिब थौदों नते मसिदि प्योरली इनोसेंट मखोइदगी हेन इनोसेंट ओइबम फौ लेरोय सीब थौदोक्सि मनुंगा अदुइ मथक्ता इन्फेंट सही मपुंग फाद्रिबा अंगांग से इन्फेंट से ईश्वर की मसाने ने लेबनी सही ओम फाद्रिबा अंगांग सिंजे जात लेते धर्म लेते मागी रिलीजन लेते हाइमने अदुंबा मियोइबा ओइरकदबा समाज की ओइरकदबा अदुंबा इन्फेंट हाटलबदो अदुगी थौदोक्ता चार्ज से थागतबिदा नत्रगे इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस लेरगा एक्यूजिंग फादब हाइबसे स्टेट गवर्नमेंट खकी नते इंडिया गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसी की मरोइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना थवैनमकी इंस्ट्रक्शन पीदबदगी फादब्रा हाइना थमजगे ओके आई फॉलो क्वेश्चन अमता लाक्सौगे आई फर्स्ट राउंड से लोयरबनिना अखुगी लेरिबा ngasi चार्ज की वाफम सिदा याम कुपना नैना बे अब चांग दुफौदे कोइ नैनरबनिना अतोपा लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिगा नो डेवलपमेंट लाक्सेगे अखुई हौकी तांग तरेत दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाइतारे हिंदू नेशनलिस्ट अखुगी पार्टी सिगी यामना
mapangan kan ba organization ama khang hojik India ki political socio political dynamics ida yam chawn influence tawba RSS ki oiba press meet ama khak hai batare 3 days ekhoi ki moi ki kem ama khaki matungda pangthok press meet ne masida RSS ki media department ki head ekhoi head china mak na piba mak ki press meet to the mak na phone ki Sunil Lambikar na phone ki bo wafam je positive sign of peace returning in Manipur aduga Maitai and Kuki dialogue being encouraged I will from Sini aduga local sida laiba RSS ki volunteer singna ai de shanti thamnaba akan ba effort piri aduga tension handarak da musu yam kan honari aduga Manipur da tapna shanti hanjalakpagi madugi mami mayam ma ure aduga loinana RSS ki maike degi Maitai medi Kuki ani gi marakta I dialogue to was encouraged to we have wafum sing moru wafum ma high level press conference I Delhi the pangthu kivani masida national publicity amadi media department ki head Sunil Ambedkar na mahakna phongdo ki wafum sing ni kama yengbe ms RSS ki magi thambi wafum sing India si multi community amadi multi religious oiba mi karor sa amagani phuni thoi leiba tawbo subna gi religion ama khaktara base torga political party oiba amadi activist oiba kangbu du kanano haibatargadi Bharatiya Janata Party BJP aduga makhoi gi backbone oiba makhoi gi backing oisina RSS ni haibasi no doubt kanam to yenaba lete maramde makhoi gi entry makhoi gi level du da makhoi ji ekoi gi masjidta musalman singi masjidta Musalman na taba na sangaga lai khurumba yade lai khurum na de maramdi dharma du purely Islam satpa khang na tawi haibadu maina BJP amadi RSS makhoi se sida Muslim jawba yade Christian jawroi ato pe jawroi Hindu gi fraternity haibatare madu khaktani madu gi BJP hairiba RSS haibase koi na magi face ani oiba khaktani RSS na backing dorga BJP mapangal leibani aduna makhoi ni amma khaktani tabu Shanti ki lambi da wari sanaba yai shanti lambi purangai honabdu yam phai hai ba pot ni tabu paujen du nate da kar leibdi shanti ki wari sanagadoi ba kambu se sanage sanaroige makhoi India government si BJP na palimne tangkak sida matang sabam ta hai hoge BJP ki Manipur ki cabinet minister ma hojipudi pham takhre MLA oire PR lermina shu si Congress matamda samamba natro shudu lokthong ai honai se khoi BJP na natra haina haye mobile da shu lokthong ai honai ba Manipur gi BJP do adu Delhi gi BJP siga moini si maming mana dab jala Delhi gi BJP na lokthok ke di second am da lokthok pa ya ba natra India gi BJP head office na shu gi agreement sat na roina luar ba natra ana masidi political mileage lo ngai damakta tawbu polamni khongthang ado adumba RSS kumbana hairak pachidi khitang secular oidaba party am oibanina mayamna interest leiram oi khale okay yam noise yam ravi ko congress ki ko viewpoint mazu yam mayek sen thabi bu ui ai pabung mani dong las yam ravi da achobo question ani lei hojik se da ko pabung mani ki wafam jam ha ba lak ke mathang da ai mu kaka gi wafam dong pusan jarake pabung mani na hairi baji opposition je kanna to ni yes ya tawri baji satisfied oidre habani pabung gumba senior citizen ama laibak issue mayam da yam actively engaged ori ba misak ama gi meeting da opposition is not working enough aduna opposition to the extent that opposition resign to wado ne habagi changbu yorkreba adu mathau phajana mapung phana tawbu ngamdre miyang satisfaction du yobu ngamde habagi wafam ni kari habagi Congress party asi Manipur si atop state singai khena ba khalaye ekoi gi political movement freedom ma ekoi phang bangam de Civil society organization tore adu freedom am phang bangam de natragana individual life te hinge hai matam da so freedom am phang da bam lai aikoi da karino mai kai ama natraga ama dagi aikoi se aikoi gi marakta aikoi na tawbu matam da aikoi na constitution na pi ba thabuk tu pangthoke haiba matam da su atopa masak khangdaba force khana nakan lam de tam wa kai to pa yaw kane Siam luri se ngana wangang ke to de ising na he palle hai ba to ne aikoi Manipur ki India ki state puna makta thok ta ba thok do ma Manipur de
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯀꯤꯡꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯅꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯟꯅ ꯍꯤꯡꯉꯦꯃꯤ इंडिया की लो की मखादा तोनबदो अदुदी खरा फायबा लोदु नतबा अतोपा लो अमा लेरक पतार के देखु यम लुइयेबा अना अखोइना कांग्रेस की अखोगी एमएलए मंगा खकसे पंदो मचिन मनाव मंगा दगी हेना शक्ति लेना मुक्त तौखिबनेबा अदुबु कोई ने हेतम तौप यादबम लैयब यादबम लैयब कदाइदनो मा खुरो एकदम थांगलेबा सोशल मीडिया थ्रू द मसक खंगदबा व्हाट्सएप नंबर अमा दगी थ्रू दे तम थ्रीटन तौसलकनी उसितबु वांग कनेबा सुगुंबा अननोन थ्रेट मैम अमा अननोन ऑब्स्टिकल मैम अमा मदुबु ऑब्स्टिकल से मणिपुर दन खित हेलेबा यूपी दा दिल्ली दा बिहार दा राजस्थान दा फोंगना लाउननी बीजेपी कांग्रेस की माई मागी पॉलिटिकल पार्टी लाउनने अखोई स्वाइद दे फ्रीडम मा अखोई इफंग फंगदे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कराइदनो में एकदम कथत पिएबा लोन कगदलपदी लोन सिलेंस तौगमेबको लोन अनलॉफुल कगा अदि अखोई कनाद सिलेंस तौगनी साइगी अदुब डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेकल मैम सिना मरम ओइदने पंदो मचिन मनाव मंगा की वॉइस है माले मफम थुंग योहनबदे खितंग वायब अदुबो कांग्रेस होनदेदि हाइबिगनो होनब याबदि होनबनी कांग्रेस की प्रोटेस्ट सम तौगेने हेक थोकप मतमदा बीटी रोड असिदा अखोई कांग्रेस भवन हेक गेट जौपकांदा सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स और बाक वायर खाजलगा थिंगनाय होनगनेबा कर्फ्यू ले अदु ले अदा लेना एक सिमिस्टर बिरेन की बंगलो ममांगदा मी लिसिंग अमानी पुल्लगा पुंजलगा बिरेन फमदा दो पयारोय न छोरोक्ता मंत्रुवन बकाददि सिपाही सिंह जम जेंतन ओइना लेम लेयेबो These are the differences between Congress and BJP. Congress na democratic oiba taw matamda aikhoida mafam je power leitabani na obstacle myam leiye adui matakta praja gi section jing che aikhoina pamisi Manipur gi praja khuding mak se nak BJP nungsim da bai Congress nungsim da bai tobutabo individual da kara gumam da threat tobi gano individual mi gi ning da ba माना पॉलिटिकल पार्टी चब माना आइडियोलॉजी चबद फ्रीडम येट कनो अदु जगह ले अनीसुबदा कांग्रेस ना कांग्रेस की मूवमेंट प्रजा मयेक से खंगबदे नत्रो बीजेपी दगी लाख हेलक काख्रिदु पार्लियामेंट की सीट अनी खक लेब मणिपुर दा इनर दसु आउटर दसु लाख खुजिंग और की हेलक काख्रिदुबु बीजेपी न टिकट बु पुथोक पंगमदबनिदा चिंग दगदे तंपाक मोगी कैबिनेट मिनिस्टर नतन ओइरिदो अदुसु आईपीएस ऑफिसर नत्रो अदुसु सरकार बीजेपी सरकार नत्रो बीजेपी सरकार द मोय 85 ने बा आउट ऑफ 60 दा आइदि बीजेपी का चुंगजनबा अतोप पार्टी सिंगा कांग्रेस की मंगा खंग थोम पुइम नत्रो सेंटर दसु बीजेपी सरकार नत्रो नरेंद्र मोदी वोट खोम लाख पंगम खिद्रिमनी है कई गिनोदी शोपनी खंबा मरमदि मणिपुर इशू है मणिपुर प्रजा सिंसे इचम समझे हाइबनी सिंगबदी आयोंग सिंगबनेबा सुमनगी अखोइदा अपन बखरा खकना अपन बखुम खर लेबनी निंगोन पोमनबा निंग थुंगदबा खरदगी निंगोन पोमनबगी वानी मणिपुर प्रजा सिंग खंगी हौजिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लासु कोगी तमो सेनेर बुके नाइ दुमाइना सुमनगी मागी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर मा पिक एंड चूज और खलम नगाइगिनी नथिंग अखोइगी मणिपुर की वायलेंस सिदने मा लाक करी गुंदम औजि कानब फंगरोय खंगे ओके अदो देखि हम तो होल्ड दो जगे नसाई की इलेक्शन की मतंग से इलेक्शन की मतंग दा पनबिरी बसिदा अखोइ बीजेपी की माइके दगी हाबेदाइ मपोइदा हौगिबो नुमि खरानी की ममांग दा बीजेपी की हुजुजु की स्टेट जनरल सेक्रेटरी ओइरिबा अखोइ केसर की माइके दगी थंगि वाफम जे इलेक्शन हौगिबा एपी इलेक्शन जे कमाइने कांग्रेस ना काखिबनो हाबगी मतंग दा अखोइ पब्लिक स्पीच है बीजेपी की प्रोग्राम में भाग ngang बसी मसी सोशल मीडिया से लोग वायरल हो रहे हो जी मसे कांग्रेस ना कागी वोट ची कुकी की वोट फंगगा कांग्रेस ना कागी बनी तबाकी जे ना हाई करी है बनी बीजेपी ना दुआई द करी द ताइन ने प्रजा की मैंडेट सिसु
कुकी ननी है नी कुकी न तमना नी बीजेपी मखोई न कुकी के सु एग्रीमेंट तौनबा मखोई न खुलाई न सिनरगा कुकी की पॉलिटिकल डिमांड सिंह दु मतेंग पांगनी लोइसनगनी हाइखबा बीजेपी दुना ओनसलगा मको कांग्रेस ता मतेंग पांगिमनेबा तंपाक त लेबा मैतै सिंह पीरिसिबु कुकी ने पीरिबो दुदे आउटर की तो नक्तंग थमग्रसेबा इनर मसादा पीरिसे इनर सिदबु कुकी ने बोथा तब जाब्रो इनर दबो कुकी बोतर जाब्रो याव मोइदो तमो यावी हाइबनी no adudi margin dane ba adu margin do ma कुकी से भोटर नत्रो भोटर जुदे prostitute amana mi amada thadra nang di prostitute na thada bane nang ka ba yade haigedra aduna haujiki haiba pot sida inner the live bot kari ba kuka sida adugi matata bot haiba sidi makoi da pen da badagi pamak tribe si mai ek sing baduda taina pham thibagi wani aduga yam nungai bam na BJP ga hauji chani minai ba makoi gi ally hoi riba sing se harau chatmin na de sing asi aikoi sarna ba ki sorna mai ek sing na haibi re ba JDU ga BJP ga chatmin na jar ga su BJP gi split to pa gi sa sam wang le re makoi si aikoi gi lup khagado ba hi ama gum gi film de le re sin tak pa that means chumnagi political sarkar semba du chatmin na jabani thamoi goi ba mari da di crack sale habani da aduna mayek seng na pot pani aduna hauji live pot sida ai clarification na pijage manipur gi mi lakh kun ga dre nipan kunthra se sina congress ta vote pir ga ap ni thagra ba se mathang election ta miraj akhoi masing di hai roi ge ek cm biren hai ba 40 do madudagi ti ta do ma thre congress ta phang ga dau se hai ga da claim to ga da bai goi na tau jade maram di ekoi claim to ga napan tau du da kar le de praja ne pir ka dam ne ba congress ki pamdre na pir oi do su praja na BJP ki idea khange haujin phare ne amtak sede sam loi chaloge BJP hal la se ba humpu ji manung do humpu bi hal la se ba union minister ma superior se ba union minister of home do Amit Shah na pai ba do Manipur dai ka ba BJP ki chaw ba to ba ko bam do pi hal la se ba makoi na violence thing bangam khibra center da su na de pihal se prime minister ge thang na home is Amit Shah po su pihal se ba RK Ranjan external affairs ke minister pi na tro maron thuk pangam kidam na tro parliament da hai raga ai ni minister oi bani wangang am di minister work wangang bangam da ba union minister wangang am oi da bu di minister thagal ro kai do ni na praja na thagat ta bane mi sai ki oza basanta do mamdi Manipur da ki AP thagat na ri se center da sakhraga union minister aring ba mo ga Manipur shaukat torang to kani hai bane ba asale roi da potu di ada wangang ba phangoi da potu thagat ta ban phai thagat ta bane ba wangang ba bo zabi mon congress ki thagat bane ba wangang ba Alfred thagat bane ba ana ji congress ki asa se masidi napan di tong de tawbatabu mayamna subsoi joi do ki howjik Narendra Modi welcome tawdrab sina dum ta amna tro Narendra Modi prime minister lakhane harau budi larna kari ro gadem no protest ma khanje ada am khak tang gai jam ke jiri gi incident da yamna thamoi sokpa incident da ngasi NIA na SAR si thagat pangam da ba mi pha bangam da ba se adusu jiri ga tai da ba Assam aswai da thokpa incident da matam mam de ex minister Sri N Biren si yam nungsi ma su congress da le bani minister go em bani khoi da nungchi khoi da matam rajniti yaude ma su thona pha ba amni mahangon da thi da se ba social media da ngang ro di senai dei na tro khoi Manipur ma sa CM Biren gi mathak ta social media chai phari do sate social gi leader Delhi dei pharu na to Manipur police na satlaga thona phatra adudi NIA da scenario no social media da Facebook da ngang ba pau da senai dei satlaga pha ba ngam mi Delhi dei phang wa mi lupa la kya tinga Manipur police oi na sinhalo ai ning he ba mathang da maka India ki Interpol in am lei ri ba international police sama Interpol in am lei china India lei ngak na kari ko XYZ wanted out thok khaba mi ma India manung de lem dre khalai adu accused do London day or so after day or so phaba ngam me ba why adu di India lenga puriba BJP lenga ga sina jiri gi thaudok si gi accusation ke phaba ngaman dam nai logane Okay, thank you very much. I could give Yabarabi, I work from my own Pongo Piva,